sono kung kacang ikno matin hanbal ke chibaya phone tini aw phai nok phai da ve na breaking din khakan ke party kha bosai no mara khai je bukha mani obo hai komong sikrago tabo khono judi che ro ko tikra kha bisingo omo hai wan subi tongnai ro tong khan kai no ga no mi yakung gomoi no mi lag gomoi ang no koi jao no obo hai komong sikra wan suk mo no hibigi jakku ka no obo hai komong angi komani jorawo no mi bakha palmaya angi imang kamang angi komani jorawo no chen makai no bisa khayo am makai no gomi no bisa khayo abang bisingo tini ang no kon bastango ka sako ka ngani mukung kha obo phai nok mani bisingo jagi no bok nang khang phai ngani mukung fuka bak phai mangli ya ka thebo mi komani bagai tini ang no kon bastango obo no ko ka ri yang thangka je ani mangai halo life ka de broma bunang ani contact number awi lang kha in any case further je কোনো problem bini khata paina ni ri thum kang na mukung mani ba darai na mukung khati sa no ga khang na mukung ga bini je so problem bini life ni je bokhe na sarai ya je bo share khai me karon boka okra boke sab no share khai na ba je bokari ogawa ko bing ma bokari oba hai garawa je কোনো garawa je so problem face ni kamani garawa ang bini bai ni bini logi tongai bojje pukana ano call khaitong hall unthang dipor unthang ang hall ni bisin ko nang hoksung daki ang khornai salo bo ang khorok pakri sori bini bari ang logi tongai ang phiasak ani hama tongkhak ang bini logi thangai oboni yadulo ang ke kaisa ko khana mukhungo je bini hano jahano 6 বছর kawi tongkha bong lok mani bisin bo ang belai no kha kamkha ani khorok ko khaisi kri kha bono bo o charai no bo jeng haye ko bo samani bisingo ani according to my opinion ani opinion bisinga ang mane bono tikal dokha bo phunuk nani nangbo ani bage ang bono dokha bo phunuk nani bage abo lawa thanggang kan bo ang ba kong ta klai ni bang khai lang kha bono dokha phunuk nani bini joko bikhi bagai bini joko ko tabuk ni bage je bini brain no bini sak bok mo je nai nani bage jangan mani abo ba ang langai ni lokuni baskanga ang pogli yang kha baga khobak ni bage ya sak ang tongu abo ni uklogo ko chini hapang ko tongo no chini hapang no sam khana ka je laisa no chini huskalo yang nai tori ranai joko tisu shap shebuk man mani chok ko khai ranai chini hapang ko tongo no logio abo ni logio bini takho bukho bini noki baga enga apkan bini bumani apkan to bini jakha jekhi kong bini mama man chokono tongai bobok no kare bogo je bongi ko ke bo bai kri bo ano no nok thun bongi bai okra hini bongi lodio an khia sak tongai obona ang lokun basang ko gre langkha kai jo to ngai tongai lokuk no bo obogo surio khan obogo sanamu khongo thana angke bu pani shrad do ni chen khana ka o shrad do kaham kun che laina ni khang mungkha problem in yawe mungkha teba mungkhayawai oska don chokko nang kisa ang kisa jamanti chuba lai mani bisinti kaham kun che laina ni bagi joko loko masubina bagi nago ni khani ang abuna diayo lekiniwo ani logiwo ano logi rakha chini bogong gunang sansan number anti gotomi rai the bogma bo phai ano logi rakha de chen khorok ni meliwai je mang mani chini bakhate chen chubai klang kha o charai no ang chung to khia kha tongai no ko bo tini je man mani chubai klang takut loh যখন যে ওর যে পাখির মুখা জানাইনো দুখনি पर तो हम किसी हिंदी में बोल रही हूँ नायशा जब मेरे बोला फोन में आंटी चलो उस जगह में जिसमें इतना दुख का घटना हुआ चलो तो हम तो माने कुछ ना सोच के घर में काम छोड़ के मैं चली आई देखने के लिए ये बच्चे को जिसकी तकदीर में ऐसे लिखा है ऐसे घटना होगा। बहुत दुख की बात है। हमारा परेशानी अंदर में ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसमें जो मन चाहे हस्बैंड एंड वाइफ में
कुछ गड़बड़ जो चल रहा है, ठीक है, सबके सामने बात करो। तुम्हारा इच्छा नहीं है तो ठीक ऐसे बात करो, किंतु ऐसे घटना, किसी को मर्डर करना, ये बहुत बुरा बात है। भगवान किसी को माफ नहीं करेगा। इसीलिए तो अभी जो स्त्री ऐसे किया, वो क्या अभी खुश है? अपने बच्चे को छोड़कर, दोनों लड़की, सोना जैसे लड़की, इतना अच्छी लड़की, उसको छोड़ के ऐसे काम किया। अभी वो क्या उसका खूब खुश तकदीर है उसकी? नहीं है। भगवान ऐसे लोगों को, ऐसे स्त्री को नहीं, कभी नहीं छोड़ता है। जो इसने बुरा काम किया, इसका एक आदमी का जीवन पृथ्वी से वो ले लिया। एक आदमी उसका बेटी को छोड़कर चला गया, जिसका सपना था वो दोनों बेटी के लिए, जिसका सपना था एक सुंदर संसार के लिए, वो कर नहीं पाया। तो बहुत बुरा लगा हम लोगों को। इसीलिए हम लोग सब मैंने काम उम छोड़ के ये बच्चे को देखने आई हूँ। कुछ साहाଯ୍य, कुछ मैंने अपने दिल से कुछ उसको बोलने का, कुछ देने के लिए आई हूँ। बहुत दुखी बात है। हमारा समाज में, हम भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हमारे समाज में ऐसे और नहीं होना चाहिए। हमारा समाज में इतना एंगर, इतना क्रोध, इतना राग नहीं होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता भगवान के, ईश्वर के नाम शरण करके सबको चलना चाहिए। हमको हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो तो हमारे लिए काफ़ी है। भगवान जो दिया वो मेरे लिए काफ़ी है। इतना ज़्यादा इच्छा करना अच्छा नहीं है। हमारा लिमिटेशन के बाहर में जाना अच्छा नहीं है। ये वार्ता सब किसी को मैं देती हूँ, हमारे लिए भी मैं भी देती हूँ, आपके लिए, सबके लिए भी देती हूँ। ईश्वर आपका सबको भला करे। नमस्ते, धन्यवाद।